Poenta ovog videa je da vam pobije sve zablude koje ste imali o Srbiji i o nastanku Lidla. Ko sam ja da vam pričam o tome? Ja sam Jovana i trenutno se školujem u Nemačkoj. Ove godine sam se zvanično preselila i idem u školu za menadžera hotela. U toj školi učim upravo o tome. Tako da znam o čemu pričam. Prošle godine sam došla u Nemačku, a ove godine sam se zvanično preselila. Ali počet ću sa jednim uvodom što sam čula prije nego što sam uopšte došla. Na TV-u je stalno bila jedna priča. Naš predsjednik države, ili tada je možda bio još uvijek i premijer, je napravio neki ugovor i otišao je ili je pričao ili šta god sa nemačkom premijerkom Angelom Merkel. I sada, kada sam ja to čula i videla, ja sam mislila da je Srbija jako bitna država i da sada to što on priča sa njima je da Nemačkoj mi nešto značimo, da mi njoj nešto značimo, da to sad ne znam koji kompromis, da će nam da se desi ko zna kako dobre stvari i da ćemo kao država da napredujemo. Evo šta je zapravo tačno. Došla sam u školu, u nemačku gimnaziju. Pitali su me ljudi odakle sam i ja sam rekla iz Srbije. Prva reakcija je bila iz Sirije, ko ne iz Srbije, jel vi imate predstavu gdje se nalazi Srbija? Svi do jednog odgovora su bili ne. Ja stvarno ne znam da li je jedna osoba iz mojeg odeljenja znala gdje je Srbija. Ljudi, Srbija u Evropi isto kao i Nemačka. Mislim, kako je moguće da to ne znaju? Mi iz geografije učimo sve države svijeta. Tako da je to bio za mene šok. Ali tada sam shvatila da nikoga nije briga za Srbiju, da niko ne zna gdje je Srbija. U nemačkim vestima ne da se ne pominje, nego nema ni traga ni glasa od naše države. Znači, to što je bilo na TV-u, to je čista neka marketing varka, ne znam ni ja, možda je on stvarno, mislim, očigledno je stvarno otišao tamo, ali ko zna kojim povodom, ko zna šta je sve tu bilo. Znači, normalne ljude nije briga za nas. Pa kako onda da u našu tako bitnu državu dođe Lidl? Umjesto da dođe u neku, moćniju, sa boljom ekonomijom državu. E pa, evo čemu se radi. Naravno, u školi nismo učili o dolasku Lidla u Srbiju, jer to nikoga nije briga, već smo učili na primjeru McDonald'sa. Ja sam tamo isključivo učila na nemačkom, tako da nisam sigurna kako se na srpskom kažu ti pojmovi, ali objasnit ću normalnim jezikom. Sa jedne strane je McDonald's, a sa druge strane je jedna bogata osoba koja želi da proširi svoj kapital. I sad, McDonald's ima svoju šemu. On ima papire kako se tačno šta radi. Koliko radnika je potrebno, odakle se šta naručuje, koliko veliki lokal, ne znam šta sve. Znači, McDonald's je napisao sve do jednog kriterijuma. I zato je ovo lak način. Plus je McDonald's ime. I sad, ako ovaj bogati čovjek se odluči da napravi prodavnicu McDonald'sa u nekom manjem gradu ili čak u drugoj državi, on ode do McDonald'sa i kaže: ja želim da otvorim mini McDonald's. Sad ne znam na srpskom kako se to tačno kaže. I onda McDonald's pravi razmisli i kaže, uglavnom će reći da, zato što i vi da ste pravi McDonald's, da vam neko proširuje firmu i zarađuje pare za vas, dobijate procenat, bukvalno bez muke, a već imate sve papire, verovatno biste se složili. I on kaže recimo da. U čemu je fora? Ovaj čovjek koji pravi mini McDonald's, on mora sve da finansira. I radnike, i da naruči hranu, ali ne može naručiti sada jeftiniju hranu sa nekog drugog mesta, nego mora da naruči direktno iz firmi s koje pravi McDonald's naručuje. U tome je fora. Ne sme ništa da promeni, ne sme nijedno jelo da doda, nijedno jelo da izbaci, znači ništa ne sme da promeni. Zbog toga je to mali problem, zato što nema ni kreativnosti, to je čisto proširivanje kapitala, jer će najverovatnije McDonald's da dobro prođe, zato što je poznata firma. I tako se bez muke McDonald's proširio. Ali pogledajte logično, da ste vi milijarder, šta biste vi radili? Sigurna sam da ne biste išli od države do države i molili tamo i otvarali, ne znam,
mesta i bavili se papirima i pravili neke mini prodavnice da biste zaradili par hiljada evra više, a imate već milione. Znači ne, vi da ste milijarder, vi biste se lepo izležavali na plaži i možda biste čak i kupili čovjeka koji prihvata ili odbija te zahtjeve za mini McDonald'se i samo biste širili svoju kompaniju i svo svoje bogatstvo bez ikakve muke. O tome se radi. Znači to što je Lidl došao u Srbiju ne znači da je Srbija bitna država ili da je tamo neki bitan čovjek iz Lidla riješio da u Srbiji otvara Lidl. To samo znači da se neko ko se bavi ekonomijom i ko je veliki kapitalista odlučio da ode i da pita i da otvori Lidl u našoj državi. Naravno, to je potrebno dosta papira, potrebno da se stvarno potrudi i sve to, što je verovatno i uradio. A sada se dolazi na pravo pitanje. Imamo 3 vrste ljudi. Prvi je taj koji je oformio Lidl, koji trenutno uživa na plaži sa svojom porodicom. Drugi je ovaj koji će isto proširiti svoj kapital i na kraju će on doći do tog velikog nivoa. A treći su ljudi koji non stop pričaju i prave dramu od Srbije i od Lidla. Znači, ono što mi treba da uradimo je da batalimo sve te priče, sve te tračeve, da iskoristimo ove informacije. Evo sad vidite kako se recimo neka manja prodavnica pravi i da stvarno zapnemo, da napravimo naše projekte i da mi budemo milioneri. Jer samo tako ćemo zapravo doprineti nešto ovoj zemlji. Kao što je ovaj što ima kapital doprino našoj državi dovodeći Lidl gdje stvarno imaju lepe proizvode, ne tako skupe proizvode. Isto tako i za nas i za sve vas. Znači stvarno najbolji savjet koji mogu da vam dam. Smislite neki projekat, oformite nešto svoje i tu doprinesite svijetu. Pustite tračeve, pustite bezvredne priče, idemo napred i idemo do našeg cilja. Na ovom kanalu ne snimam toliko puno, zato što se više bavim nekim drugim projektima. Ali ako biste ipak voljeli da nastavim i ako vas interesuje ovakve teme, lajkujte ovaj video, napišite u komentarima i sigurno ću napraviti još neki video.